Namar ka jing bitar halor ka jingwansi ke jala Asam daki mauput haki khaput ki bahaba Khen kidang de ki jaka ki bahab apo ke jala Meghalaya ki dikhot jong kaseng bhalang RBOF ki lahiar sya ketika jaka banput ban penpra ye ki mauput ki balawansi dak sarkar Asam. Ngimsya dalai ro ba ugni posun yang ni nak Asam. Oh, yang tu. Ya, lam ni dah. Hari lajong, kat pamon. Hari lajong, kat pamon. Hari lajong, kat pamon. Haswa ka jinglej phut bat penpra ye ki mauput balawansi dak sarkar Asam kini kinong ilam jong kaseng RBOF hapo ke jingilam jong ba aktif pator ubri presiden rengkat bat ki dikhot jong kaseng na western zone kilelej ban ye kendu ye ki sor darshnong bat kum juru ye ki riupaj ba ban pentikna la ke jiwan bu ke sarkar Asam ka dai hok nem ke jaka ke balahap sya ke jela Asam henry haba kila yo ye ke jingkersan jong ki sor darshnong bat ka balongru ke jingwan le donbor jong sarkar Asam kini kinong ilam jong ke seng bhalang kilelej ban phut bat penpra lut ye ki mauput ki balawansi dak sarkar Asam. আমাৰ ইয়াতে উমচুৰু গাঁৱত যিবিলাক অসমৰ পৰা মনে মনে আহি অসম চাৰ্ভে বুলি 21-22 এনেকুৱা লিখিয়ে যি টিলাৰ পুতিছে এইটো মনে মনে পুতিছে আমাৰ উমচুৰ গাঁৱৰ মানুহ নাজানে এইটো মনে মনে পুতাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱত আগত আমি মিটিং কৰিছে সকলোৱে সাইন দিছে আমাৰ 180 ঘৰ মানুহে সাইন কৰিছে মেঘালয়ত থাকিম বুলি ৰাজাৰ লগত আমাৰ ৰাইজে মিটিঙত পুৰা ডিক্লেয়াৰ হৈছে I'm Santosh Kasari. So I'm from Boro tribes, no? But I'm from Baklapura. तो बखलापुरा गांव का जीवन बु सभी लोग मेघालय में रहता चाहते हैं. jela Asam Some लोग ना some are people are want to stay in Assam. And maximum people are ke jingwan le donbor jong in Meghalaya. But this time ना यह समय में असम से बखलापुरा गांव में पोस्ट ना असम से 2021 एंड 2022 सर्वे के लिए पोस्ट इधर हम लोग का पुट किया. हम लोग मेरा तरफ से क्वेश्चन है बखलापुरा पहले से ही मेघालय में है अभी भी मेघालय में है लेकिन कैसे हम लोग का इधर ना पोस्ट पुट किया है. मेरा क्वेश्चन यही है क्योंकि हम लोग तो मेघालय में से ही है इसलिए हम सरकार से हम रिक्वेस्ट करता है बखलापुरा गांव का सभी लोग सभी आदमी हर पीपल वांट टू स्टे इन मेघालय. सो असम से किस लिए इधर पोस्ट क्रिएट किया. हम ये बोलना चाहते हैं क्योंकि हम आज नहीं थोड़ा दिन के बाद जो पोस्ट असम से पुता हुआ है हम लोग का इधर उसको हम विल ब्रेक ना ये बात करना चाहिए क्योंकि हम लोग मेघालय का है पहले से ही मेघालय का है अभी भी मेघालय के है इसलिए हम ये बात कहना चाहता है कि हिंदी बोलसबी में हिंदी सिनेमा में एक बात है टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है लेकिन ज़मीन देने का नहीं ज़मीन लेने का है. थैंक यू. तो हागबेदे banyi kum ka seng RBF Western Zone mentakasi layo banwan jurip halor ki benta ba ka Asam hakine ki khap border nadu umsur teter sadur ni bari bala khawa sadu Baklapara nilayo banwan jurip mentakasi habede ba ke jingse put jong ka Asam hakine ki area teden mar kata kadau ngina kalian kum ka seng RBF Western Zone yimbense banwan hi dagal jong ka khmat banun pe yakane ka jaka tingilap sisa ba ka Asam kala le yakane ka kam ba kala si yakane ki mauput ke jongka namar ba hagjing isa ka Asam kam padai bansi ya menta yau na mauput namar balai namar ba ka jing penbe kalanti ha ka jing penbe kadang don Dendrai balai pat ka Asam kawan si menta yakini ki pus
Te Denmark kata kadau ni na kalian kaseng ngim bense ban 1 year spot. Ban condemn ya kene ke jingle jong ka Asam habide ba kene ke jingsi jong ka Asam ya kene ki pus. Kumno kala ban pinsisya namar baka sarkar India kang patpas jaune uput usam. Balik ka sarkar Asam menta kalawan bensi ya kene ki pus. Te Denmark kata kadau ni na kalian kaseng nginom alat baka Asam kawansi ya kene ki pus. Te Denmark kata kadau ngilawan yan resmi ngila rat ya kene ki pus. Plus sang tangi keturu ya ka kemen Meghalaya. Balik ke alat ya ka Asam bawon si ini pus. Namar kada na kajing pinbek. Ke Denmark ta kadau. Ni na kalian kum kaseng nginom alat daleleru ba ka di jing seput jo ka Asam bakan long ya menta. Ai da ka Asam Meghalaya kinsi ya uput onda ba kapor ke jing pinbek kalabiang. Te Denmark ta kadau ngakan tujur ya ka sarkar Asam ba kan le banweng no mardor ya kita pus kenang ba nagaliang jong kisnong besong habodar kumut kila ban decide na ka menta ka jingbit jingbiang jong ka bodar hi brok kawe.